nire gurasoak dantzariak zirenez eta dantzariak musikaren munduan ere sartzen direnez, txikitan akademia batera apuntatu zidaten. Eta musika asko gustatu zitzaidan, eta horretik hasi nintzen musika eskolan, eta honaino. Ni Aitor Ugarte naiz, Pablo Sarasate musika kontserbatorioko 6. mailako txistu ikaslea, eta aurten nire azken urtea denez, kontestuago egitea egokitu zaiz. Eso decía que soy Aitor Ugarte, alumno del 6º curso del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, y como este es mi último año, me ha tocado hacer este concierto. Yo ahora estoy estudiando el Pablo Sarasate, pero yo estudié aquí. Empecé con Alfonso Iturria, y por sus bajas también tuve profesores aquí, a Sonia Garalda, a Alex Martínez, a Argaiz Ibarra. Luego pasé al conservatorio con Garaine Forafuría, también porque ha tenido 2 bajas, ahora estoy con Aitor. Bueno, el concierto ha empezado con una obra que se llama Gurengoa, del chistoero y compositor José Ignacio Ansorena, y ahora va a continuar con una obra que se llama El Guberría, de Hilario Lazarán, que trata sobre las Navidades y sobre el nacimiento de Jesús. Y para ello cuento con Alicia, que me va a ayudar al piano. Y es que...
lehenengo hasieran egon nintzen Sanbela Akademian, Mendillorrin, eta 7 urte nituenean sartu nintzen hona Joakin Mailara, ja txistua ikasten, eta hori, hasi nintzen Alfonso Iturrarekin, eta gero Sonia Garralda, Alex Martínez, Argaitz Ibarra, eta gero, hemen 6 urte egin eta gero, konservatorioko sarrera froga egin nuen, eta 6 urte beranduago hemen nago. Nire gurasoak dantzaria zirenez, ni beti ikusten dituen txistularia, gaiteroak, erraldiak eta dantzariak. Eta ni ikusten dituen txistulariak eta ez instrumentu polita, eta horregatik.
Bueno, badira gauza desberdinak. Adibidez, ni jotzen dut duguna dantza taldean eta dugunan jotzen dut oso gustora. Eta kontzertu hauek ere bakarlari bezala ere oso gustora egiten ditut. Badira gauza desberdinak, baina bilak gustoko ditut. Adibidez, kontzertu honetan jo dut pianoarekin asko jotzen dugu. Eta gero bandan ere asko jotzen dugu eta gero kontzertuntarako fitxatu dut akordogilari bat, obra bat jotzeko eta oso polita geratu da. Orain entzun dugun obra, Philip Lane, kompositore ingelesaren Suite Ancienne da, eta hurrengo obra, Santos Intxaustiren bosgarren kontrapasa da. Kontrapasa hau hartua dago Santos Intxaustiren kontrapasen bilduma batetik, eta bilduma horrek baditu 5 kontrapas eta hau bosgarrena. Eso, decía que la obra que hemos oído ahora es Suite Ancienne, del compositor inglés Philip Lane, y la obra que vamos a escuchar ahora es Bosgarren Contrapasa de Santos Intxausti, que este contrapás está cogido de una bilduma de 5 contrapases y este justo de 5.
aurten nire erdi mailako azken urtea denez, goi maila kontserbatuko sarrera froga egingo dut, eta hori. Adibidez, kontzertu hauek, jendearen txaloak eta hori.